unsa may maayong isuga, ang ngit-ngit isuga nimo sa hayag o ang hayag isuga nimo sa ngit-ngit. Naay istoryang Kristo din nga mura sa tag magkatawa ningon siya, busa kon ang imong suga kangit-ngit di ay pagkangit-ngit gayod niini. Pero posible sa tingali magsuga kag kangit-ngit kay naa kas hayag, or magsuga kag hayag kay naa kas ngit-ngit. Hay may sakto ana, magsuga og hayag kay naa kas ngit-ngit, dili magsuga ngit-ngit kay naa kas hayag. Mao na siya. Ang ato rong kalibutan gihasol aning depression, despair, hopelessness, daghang naghikog gani karon dinhi sa atong parokya nining milabay nga mga pipila pa lang kakatuigan o pila ka buwan nanay na naghikog gyapon. Uban sang mga parokya na gyapon labi na gaing nasod ngano man tungod kay ang suga nila sa ilang kinabuhi kangit-ngit. Ug unsa man ang suga na kangit-ngit kana gyong sala. Ang sala karon murag wala na kaayo ang tao mahingawa sa sala. Pragud anang magpuyo-puyo. Puyo-puyo dako kay nang sala. Pero sige silag paningkamot, siging trabaho kay ang ilang lawas ilag yung buhion. Ang ilang anak, ilag yung atimanon, butangan pag yung vitamins, pakanon yung vitamins, mga immunization, kay para dili mataptan o mga subaw-subaw, pero silang duha, way kasal. Mauna siya'y ang suga nila sa pamilya, kangit-ngit. Napaganiuban, muhilak, kay ang ilang anak nga gamay, himatyon, kay naay sakit, muhilak, unya, wa mo hilak nga silang duha way kasal. Luoy kayo. Naiuban nagkinabitay. Nagbuwag sa ilang original nga pamilya, nagkinabitay. Nya sige yung jogging, siging zumba kay para healthy, pero ang ilang relasyon kangit-ngit. Mao na hinahitabo ros kalibutan. Nasa uban daghan kay kwarta, hala tigom gyud kwarta niabot nag millions, billions, mangurakot pa gyud diha sa gobyerno or dinhi sa simbahan. Pero ang ilang kinabuhi pulos sala. Munang ang kalipay wa gyud diha. Matud pastubag nato sa Salmo, ang tanan nilang mga kagulanan or sa tanan nilang mga kagulanan luwason sa Dios ang matarong. So kung magtinarong ta sa atong kinabuhi mga igsoon, mauna na ang kahayag og luwason tas tanang kagulanan. Why stress, why despair? Ngilingay mong tupad ing na wa na kay kagulanan ron, wa ra ka maguol anang imong naong na ang iuban karon naong lang naka-stress na nila luoya. Tanawa diri si Kuan San Pablo sa unang pagbasa, matod pa niya, ang akong gipagarbo, kung magpagarbuhay ta, ipagarbo nako ang akong mga kasakit, ang akong mga pag-antos. Katawanan sa ni si San Pablo, ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, mao'y iyang gihimong garbo. Kita garbo man ta nga, hayahay kay ko, buotan kay akong bana, gwapa kay akong asawa, sana bright kay akong mga anak, malampuson kay akong negosyo, nakapalit na sa akong bagong yuta, nakatukod sa akong bagong balay, bago na sa akong sakyanan, proud kay ta ana. Pero si San Pablo lahi, ingon din siya nga, kapila ko mapriso, kapila ko gilatos, kapila ko gibato, kapila ko nalunod, wa ko'y kaon, 24 hours kung galutaw-lutaw sa tubig. Muna iyang gipagarbo. Nganuan, kaya ang iyang giantos, mauman ang pagsangyaw sa buhat ug sa pulong sa Ginoo. Muna hunongon tananing pagpagarbos mga butang sa kalibutan, matod pa ni Kristo, ay mo pagtigom og bahandi dinhi sa kalibutan, kay mawara na usa lang kapag pamilok
Either kwao nas kawatan, or makutkot nas taya, or mawa nas imong kamot, kay nihunong nakaginhawa. May pa, kung saan man ang bahandi, ipalit og slot. Bitaw. Sige pamantarog pamaligyag slot sa CTUMM. Itukod nato nagbalay sa mga wapay balay. Nya kaning atong balay nga arang-arang na, ato nala ng ayom-ayomon. Kadtog yung way balay mo'y atong tukuran. Dako kay tagbahandi ana didto sa langit. So mo na'y atong suwayan pagbuhat.